Abantu ukuthi umzabalazo umuntu omnyama uqala manje umzabalazo ogcina wokukhulula uhlanga olumnyama uqala manje bese ngibalombuzo wodwa ekubhekise ebuholweni nakini bonke kuniyasazi izulu ngithi uma sithi izulu impi nyathela amasimba abantwana kusho ukuthi suke sesiletha phakathi emagcekeni esitha nyanda emkhonto siyanile legislature soxosha masela sesimashile bakithi simashile maqabane kaNcamalala seza sagcwala imigwaqo yetheni uthi sitshele macinga ukuthi ma uphela 14 days siyoxosha amasela legislature siyohlala khona and asikusho lokhu comrades we must be prepared ukuthi lo mzabalazo lo abanye bethu bazobayi-collateral asikuvumi ukuthi abanye bethu iy'ngane zethu zodla iy'thelo zalo mzabalazo abanye bethu bababelele enhlabathini kodwa sonala ngesibindi masazi ukuthi sifele a-just cause amandla away with the masela way ayiwi chipiyu ayiwe